Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Hubbibe ileyye min dunyakum salas." Bul dünyada men üçün üç nerse jaktırıldı, jakşı görüldü. Birincisi an-nisa, ayal zatı, ikincisi at-tayyib, misk, atır, çıparıcıt. Üçüncüsü qurrata ayni fis-salah, menin gözümdün qaregi namaz dedi Peygamber Aleyhisselam aytdı. Birincisini qaray turgan bolsak, Peygamber Aleyhisselam jaktırgan dep birinci atagan nerse bul ayal zatı dep aytıldı. Ayal zatı degeni büt apa, juwayı, kızı bardygy teң kiret. Nege degende buların har birisi hadislerde bularga fazilet aytılgan. Misalı kız turалы Peygamber Aleyhisselam aytkan, kayсы adamdын 3 kızı bolup, аларга жакшы талим тарбия берип, чоңойтуп өстүрө турган болсо, тозоктон парда болуп берет деген. Суралынды экөө болсочу десе, Peygamber Aleyhisselam жооп берди, экөө болсо да. Бирөө болсо дагы dedi. Bir adam ötüp baratып, dagы bir adamdын дуа кылып жатканын угуп калат. Ya Allah, мага кыз берөгөр деп дуа кылып жатканын угуп калат. Адатта эркек киши көбүнчө уул каалайт. Адам таң калып сурайт: "Неге кечке эле кыз сурап жатасыз? Башка кызыңыз жокпу?" Десе айтат: "Жок, менин 6 кызым бар" дейт. Неге дагы сурап жатасыз десе, мен дагы ушул уул сурайт элем. Ayağımda urşat elem, nege uğul töröbeysin dep. Bırak bir günü düşümde, tuş görsem, tozoktun 7 eşiginin 6 olsun, 6 kızım cevap duruptur deydi. Birösü açık kalıptır deydi. Ana dua kıla başladım, ya Allah, daha bir kız bergenim, oşu bir eşte cevap kalsın deydi. Peygamber Aleyhisselam gelip turu adamlarga hadisten aytıp düşündürgön ele. Kaysıl übülöde en birinci kız bala törle turgan bolsa, übülöde bir-iki olur. Oşonda ele Allah subhanahu wa ta'ala fazilet berdi enelerge. Al cennatu tahta aqtamil ummahat. Beş enelerin tamamının astında. Açıkta aytkanda kızmat kılıp, atenin razı kılıp siz beşte ala alasız. Oşonda ele kaysı adamdın juwayı takvalı oturgan bolsa, al insan bul dünyada bir baktuluk neresini aldığın hadisleri gelgen. Min saadatil mar'i, adam balasının baktulu bolgondan bulup sanalat. Genen üyü bolsa, olmarka bol hani bir jakşı unas bolsa, jana oşonda el olmaratu saliha, ayalı takva bolsa deydi. Başka rivayetlerde gelet, takva ayal bul baktulluktun bir belgesi. İza nazaraha sarratuhu, kaçan göğsü anı garay turgan bolsa, anı kuandırat. Wa iza amaraha ata'at, kaçan hüküm kıla turgan bolsa aga baş et. Wa iza gaba anha, kaçan göğsü jok bola turgan bolsa, al göğsün malında, özün canında aga amanatçıl bolup beret. Ulamalar da aytat, adam balasına bul dünyada imandan keyin, afiyattan keyin eng çoң berile turgan nimet bul takva, juway ayal dep aytılgan. Demek oşonduktan Peygamber Aleyhisselam dagı ayal zatı bul dünyada maga jaktırılgan biri dep aytты. Andan keyin ekinci jaktırılgan nerse Peygamberimizga bul atır, jıparjat. Antkeni bul misk, atır, jıparjat periştilerin azıgı bolup sanalan. Oşonduktan ulamalar da aytышат, atırdı sevin ele koyboston atırdan kuyun kıla deydi. Oşonçoluk periştilerin azıgı bolgonduktan periştiler köp kelip oturup şaytanlar da alısтай başlaydı. Peygamber Aleyhisselam dagı 3 nersenin kaytarudan tıygan. 3 nerse. Süt, жаздык жана жыпаржат. Бул нерселерди кайтаруудан Peygamberimiz tıygan. Üçüncü, Peygamber Aleyhisselam aytты, Qurrata ayni fis-salah. Menin gözümdün karegi namaz. Namaz bul eng ulуу ibadat. İmandan kийинки eng birinci dengeli turgan bul namaz. Allah menen болгон байланыш.
Şeriаттын bir өкүмдөрүн карай турган болсок, Аллах субхана ва таала эң биринчи кылып баяндайт намазды. Ар бир пайгамбар келгенде дагы өзүн динине чакырганда намаз аркылуу, намазды ортомчу кылып чакырат эле. Намаз менен байланыштырат эле. Ар бир пайгамбардын өз динине жараша бул намаз окулуп келген. Жана Куран көп жерде карай турган болсоңуз, Аллах субхана ва таала башка ибадаттар менен намазды көп бирге айтат. Фасолли роббика ванхар, фасолли ли роббика ванхар. Роббиңе намаз окуунун жана курбанчылык чалында курбанчылык менен бирге, зекет менен биргеликте Аллах субхана ва таала айтып келген. Ошондой эле Аллах субханаху ва таала бул намазды белек катары үммөткө берди. Пайгамбар алейхиссаламдын айткан сөзү менин көзүмдүн кареги намазда дегенин көптөгөн түшүндүрмөлөрүн айткан. Кандай эле адам карегин өтө сактайт, өтө көңүл бурат, ошондой эле намазга пайгамбар көңүл бурган эле. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Рихна я Билал". Эй Билал, бизди эс алдыргының, намазга чакырып, намаз окутуп, бизди эс алдыргын деп айтат эле. Дагы бир түшүндүрмөсү, кандай эле бир жолоочу мусафир чөлдө бара жатат. Өтө ысык. Жана ысык кумдар шамал болгондо көздөрүнө тийгенде көздөрү өтө атышат. Анан бир жерге жетип, бир кудукту таап, муздак суу менен көзүн жууганда бул адам канчалык рахат алса, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам намазда туруп андан көбүрөөк рахат алат болчу. Ошондуктан намазга дагы биз көңүл бурушубуз керек. Намаз Аллах менен болгон байланыш. Эгерде адам бирөөнү кааласа, канчалык деңгээлде Аллахтын астында кадыры бар экен билүүнү каалай турган болсо, анда анын астында намаз канчалык деңгээлде кадыр бар экенин карап көрсүн. Демек ошончолук бул инсандын Аллахтын астында кадыры бар. Умар радиаллаху анху дагы бирөөнү кайсы бир жерге башчы кыла турган болсо, биринчи намазын караш экен. Намазын карап туруп, анан башчылыкка койчу экен. Себеби бул инсан адамдар Аллахтын акысын бере алса, анан адамдардын акысын бере алат. Аллахтын акысын бере албаган инсан кантип бул адамдардын башкылыгын акысын бере алат деп намаздан көңүл бурчу. Ошондуктан биз да иншаллах Аллах менен болгон байланыш намазды түзөшүбүз керек. Жана пенделердин акысын берип, мына пайгамбарыбыз жактырган нерсени биз дагы жактырышыбыз керек. Аллах таала баардык амал кылууга тоофук берген болсун. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya rahman.